zaustavlja na čvornim mjestima herojske, slavne i tragične sudbine svoga naroda. U nizu topimskih obličja, nagorelih stabala, okovanih gvožđem, zarađenim lancima, ukrašenih metalnim tokama, u nizu imaginarnih topova, u posjedu neke surove organske sile, u oružju transponovanih u maštovite predmete, uzdržane brutalnosti kao metaforama oglašava se otpor vekovno prisutnih opasnosti. Kroz specifično nađeni spoj dva materijala, gvožđa i drveta, odvija se naracija zasnovana na simboličnim vrednostima samih materijala, karakteru apliciranih elemenata u nađenim odnosima. U ovom posljednjem ciklusu izuzetne evokativne snage, duboko preloživljeno, izraslo iz korena proosjećanog bića etnosti, Vasara se potvrđuje kao autentičan stvaralac koji svoju autohtonost ubuje inspiraciju autohtonim sadržajima koje je umeo i znao da prevede u jezik materije umjetničkog čina. U svom delovanju Vasarino delo je vredno i ovovremeno. Za nas, koji imamo istorijsko pamćenje, ova su dela tragovi našeg genetskog koda, našeg koda politike. Za one koji ga nemaju, ostaje kao znaci univerzalnog bića. Umetnik Vasara živi život svoga stvaralaca. Umetnik Vasara živi život svog umetnika. Kao takav, Svetomir Arsić Vasara predstavlja posebnu stranicu u savremenom srpskom svijetu.
koliko je njih snimalo? Bilo ih je 10. Nije, trojicu. Ja snimam treći ne snimam, ne znam. Koliko treba snimati Neće puno ti kažem. Mada bi sad i moglo, vratili su vam punu platu.